Inkuru ndende y'amateka ya Chelsea FC kuva ishingwa mu 1905 kugeza uyu munsi ni nk'igitabo gito cy'urugendo rw'umujyi, abashoramari, abakinnyi n'abafana, byose bifatanya mu kubaka ikirango cy'umupira w'amaguru cyahindutse ijwi rya West London. Iyo ukurikiranye iyi nkuru wumva amagambo atuma ikibuga cya Stamford Bridge kiba nka theatre, aho abakinnyi baririmba mu migongo y'amarenga n'amanota, abatoza bandika ku mpapuro z'umutima, abayobozi bagahitamo inzira, n'abafana bakuzuza amajwi y'indirimbo z'intsinzi no kwihangana. Byose byatangiye ku wa 10 Werurwe mu 1905 ubwo Gus Mears, umucuruzi w'umunyamwete ufite ibitekerezo byiza, yacaga inzira. Yari afite ikibuga ariko yarabuze ikipe. Iyo myanya y'ubusa yamuteye icyifuzo cyo gutuma Stamford Bridge itaba inyubako ituje, ahubwo ikaba urwibutso rw'inzira ngari y'umupira w'amaguru. Nuko Chelsea Football Club yavutse, izina ryandikwa mu mateka, mu ndangamubano no mu bihangano by'umujyi. Aha ni kuri Rocks Documentary, naho njye ndi Yefta Sezerano. Niba wifuza gukurikira inkuru nk'izi, kora subscribe kuri Rocks Documentary dukomeze kubana, hatajyana kimwe kigucika mu byo tugutegura ndetse n'ibyabanje.